Nkwenda kubaramukyaho inywe na hali mukali abakutuhondera Kitara TV ninyo Julius Kyomwendo omulisa omwiha obamoli kiro kinu nkwenda kubantu nimbatwaraho mu nteekaniza yaitu turambule bunyoro kiro kinu tujja kuba turambura ibaale linu oba olusozi runu orubakweta Kiraba sabite hoire twikare tubaherezaho obuchweka obutito ntubarambuza ekyaro kine kya Kiraba baitu kiro kinu tukwenda tubentu tuharamba orusozi runo rwa Kiraba batamanyire ki orusozi runo rwa Kiraba rukusangwa omunyamasaza ya Kagadi and of course mwitwale rino lya Bunyoro kichweka kine kya Kiraba kikuru muno hari abantu abakwikara muno kichweka kya Kagadi kiro kinu nyakywa muno leka nyije mbarambuze orusozi runo rusobole kuba ni mu rukenga ebikurba nibirukwataho nakiki kikolebwa haiguru oku mu rusozi runo orwa Kagadi otarugaho hano hali turabaire tuyatandika kurubata tukaitana omusigazi onu bamwetaga Murungi Fabian akatusaba amaizi ntamanya Ruhanga akabamutuleiteire nuwo najja kuba naturambuza so Murungi Fabian niwe turambuza orusozi runo orwa Kiraba kandi nwajja kuba natusoborora ebintu bikukira bikusinga byali nibikwata rusozi runo abo kuba we ruikaraho buli kiro kandi alisiza yente so amanyire nebikurukwata ebintu bingi byaruzere nibi happening ha rusozi runo Murungi Fabian kyengenda kusaba urango murundi gwagubaniza kuba no tuhondere kyo ndakukora subscribing ha YouTube channel yaitu enu uraro tunotorera Facebook ona kuba no liking ha Facebook page yaitu enu tusobora kuba tugenda omurusozi runo rwa Kiraba dukunyumire entekaniza ekunyumire ikaraha Kitara TV turambule orusozi runo rwa Kiraba tukutemba orusozi runo rwaka tugenda haibale lya Kiraba ali mu rubuga rwa Kagadi ndio lino nokura ntuhuke yokera sati abakino balizaga mu video iwe kurutemba sebire muta ngebale tugende kwenda kunywao ijo onyweho bana kusendekeza je tugende bagamba kusendekeza abakazi bonka abakazi kanja abasei okwasenda hata mezi kagale ifao we okuba ne mirondo mugihaga ni mugitunda kugiriya bugiya temuto tunda no kutunda aro abatunda habakino sendekeza abakazi bonka kuno bomuka nabatali bomuka mbasendekereza wake abasajja takubasendekereza no sendekeza abakazi bonka abasajja ntakubasendekereza ni sendekeza abakazi bonka ne okirura burura na wakirura burura tali muntu enu bagita bate enu embo bagita fox fox kale tugambe tuteka tugende iyo gaiba kuta bate Fabian kabakati ni watu atwe yungiro harugendo atweteranizo harugendo twafuna na fox twafuna na fox ingino fox twebembe baire kichupa kya maizi kinu kiratumara hali turarugiro turabasa ntugaruka ntutaha Hego mali Murungi hojagiza na mtuli pati enkwa yona
Nebo nkwa yokwepicha. Yokwepicha. Ejo gishobora kurungi. Mali. Kabaka. Kande ibale kandirio. Ya. Kitara TV nalo. Oh. Murungi. Oli wakabi muno. Ibale kandino katulikireho. Tubanzige hali ega emunanga tubage tujyahuize hali amatokere kanjweri ya mabali ga red turabye hayi nebo kazali nzirami ndabya harongo usokora enkatene sokora bako harongo hate bohe kazali nziramire baitu nankaye kandure mu wonse byaku sokora tumurane bado kuntwa usange okte yemuro ngete yange na bako ndi bakazi baseija Tao ningi gyo. Aha. Ni street inziri. Ate yo muhanda kugambu tauniyo. Bagweta Iguru Road. Street. Igo muhanda gwa bakama. Hoko turagenda yo. Street bomba. Yo kwangu hivyo kaniyo zao. Ezao zangu kusingeza. Mali. Wewe, mwanangu sako garuke kata Road. Bo! Iyo mwanangu kwiruka. Umuntu ahanukirege kuno. Kwara na nyonsikeho. Tugende. Hatowe kamera uraraba. Ogiye kakasa. Mal. Wakubaka amaizi. Ujamanya shine. Mal. Uragabaka. Hato wakunsika hano. Osigikire. Nziza abajungu vama. Yenda halo nsika. Sigika. Bare una butusi. Leta nkwate. Kamera gyo bayiraba. Ngikwate kurungi. Nike kikuru. Nantire yo. Ozadina. Dora okenda. Bu Murungi kuno ijai bulikiro mali kuiza kwa ni konta rumi kwa ijai bulikiro kuno kuno ndira kujani ente olisiza ente kuno hali nka hali mwadatu nka hali musenyi hali aha mwadata yesiga bokuka iguru hano mugenzi baguma mwene wabateka mari mukijana ateka mukinga ateka mumanya ati wanyu hali yawo ateka kama yeka kama yeka ina makazabi ati umukuru mhali hati nyumba abatata wangu isento nzaro na tata hati wala mgrupu ya bayirumba iya baboki ya nani nkola murufuru nkola murufuru tugundo namutse kuziro nanyama ziko turo bareta bata
Barweta Kiraba apa. Kiraba apa. Rwali mugenzi Ruboha. Dukaburine mukamu wako? Yali mugenzi Ruboha akafa cyari. Wowe niho hari bakurendeza kuraka. Atya umiti eri cyambe uguli muhanda uguli mwende guli good. Kino kiona cyari kisaka kekimugero kukirona. Kino kiona? Ifo kuba mutura ni hana anka komoko. Atobura ikanje kulengera mwa mutura mugenzi nawe cyari akafa iyo eri yaho. Nawe tukamuzike wiki biti zikarabiro afuhira. Hati urusozi rugendera kimunka. Urusozi rundu ina harukoma baitu. Bo kulengera nka kuri hati kuri beta cya Yozefu. Aliona cyabaramaga. Agona mabaraga bakambesozi. Cyabaramaga. Kuri rowa kuno ite twikara apa. Eno apa hali tuli. Ati we hana rusozi okolera hoki. Mu rusozi kuno. Ine mirimo yange yinkolera yinko kulisiza yente. Ijyandura hona abange kale katugaye cyarukiye itu. Cyarukiye tubete mirimo yindera kolera yo kulisiza yente ndisiza yente zi umuntu hona ninyondisiza mu muhona hukururu umuntu hona. Manso rusozi no rikaro buri kintu. Mundu manyire buri kimu. Banzo ngambira abantu abajya harusozi runo babayizire abakusinga bajya ku. Abakusinga bajya ku buri omwe jane kigenderero waki. Aruhaba ijate aruhaba izire ifo ku bayani motoka zali mamba black and white. Zaba load. Baija ba parking ifo kule amuhanda gwa nankurabye. Baija nembuzi. Baija kale nebintu ebyo kugabura. Nemwani. Ba sadaka bakora kina akasatu bakakanika mayakatu waru actima yaho. Aliyo nabantu abajja kolera bai buli kimwe ebintu biriyo jja kubirora itujja gankurambuzi. Kando jja kutura. No musaraba ngambire guliyo kubire ibare. Yali nebulwa kateito. Focus siyoni. Hati banzo siyoni nkagenda yoyira. Hati banzo tukurabanka. Omuhanda hariho gunna gunna. Hati hali tukwanguhira kutemba. Hano. Turaraba ha. Ijja tugenda ora. Murungi. Tugende. Tugende. Follow me. I follow you. Yes. Na fox ingine tuhonde irege. Wa kamera wange utagwa na kamera. Kamera izisoso. Ha? Otasiri mukoguru kukakiamira. Aliye kino borananko. Ukakiyama wa kamera ujya kwijja hano ogitukwase kuli. Hatite. Iyo sambire kurungia. Atigana njya kusinga. Yana sanafu. Ona sambire genka. Oli agenze. Ona sambire genka hano. Hati samba iguru wao alitomukuni. Samba. Hano. Sanaga kukuta nyonja kukwata hano. Hano. Aha. Sendika. Wikao kurungira nyina haguri tugwetegereza. Ako mwanda kuri hano tujya kuraba. Arabagambe kuno bakakolera ino obugenyi. Pate zaliyo kuno hati mbuye bwa corona. Ai obugenyi bukaba muno kuno. Nibajja abana kuno ebyo okunya nibanywera kuno dolero haya turukire. Nibagijina ujja kuno nayo. Kuno pate ba emizinda tujjaga kuno twijura. Obuyo bakingira amasomero. Nimwe sereka ari kuna abasirikati bajyeyo. Akaja gayemera ogahambya abantu kuno. Abambaka badera basimuka kefunke empiri. Mali. Nibe kulingura. Abo mwaruwa bakajya nebiso. Nemiyo. Hati kandi banu batusangire nye mukora. Muzire kurambura ibakwita bati. Atura enju kandi. Atugonza takiri. Timukutina yo kuno. Timukutina yo. Muzire kurambura. Nayo zire kurambura ibakwita bati. Atura Jacqueline. Noli kangambi watu Jacqueline. Atugonza. Iwa tugonza Jacqueline. Ona tura Jacqueline. Muzire kurambura nenye. Muri muikaraka gadimono. Gende turambule. Ni wakutwara. Mali. Kuda umuseja ya stay mapu ya tauni.
Tawini meya mweta mugenyi. Mugenyi. Bajuigwa bujuigwa. Yo yateire mabuye kule zona zokulura. Begira buli atambuzage ebigeri. Mumanyire. Eri niyo hoima road eri. Hatano betaona nkurabi egyo hoima road. Bunu gukwata nkaguno. Ogo rutete. Gugendera kimo kuna rugasai hati rutete ni yeri yo kulengera kuli maiso. Yari sente. Ni nyaruziba bunu. Aha umuha. Uwo mugenzi bamutura cyari. Bakamuzika hali amutiguli go kulengambe aya matafari ansonda yifueli. Yawo niho bamumuze cyane. Niho bamumuze. Tekisa joterekisani. Kagadi eri nyuma yange hano. Yona ntugira hatiranda bawutuguli kienjojo. Kibali hati hoima road ni yeri etwa kuno. Iyo nino. Hatiranda bawutu enkuru ni yeri ya Kagadi. Nekisani hali musebeni obali bamutiri bamutimbi hali ya St. Post. Eri St. Ambrose. Rwali kuri Nursing. Private. Yeah, private. Basera. Basomesa abantu. Ka gate yawo. Omuntu akafuirawo. Nkaha. A gate St. Ambrose yawo. Abo wake. No sasura. Umuntu akafuira hano. Akafuira mulyango kamuleta atibo tuli kubyaka. Batakusaba janja. Kumui hao. Osasura otali hansi ya 5. Ana. Oire nyendeza yo akabeho nibo bwire kwako akabeho kayifungamazo era yeterekisha ni Serefina na Murungi Fabian Kabaka Fabian Kabaka kuraho poses ezabarasi tugenda musaraba bali ndyona ligi no murabahuye abantu bali bayingi bayijuire kongera kwa kihura batakutwikiriza kuba hamu nanko obwaire museveni haya tesulira amaiko katerekera gaija hano ekigakozera abojo uyo mutini mutini hati iwara bagaho kuchukuru weta amai noti ne asina amai weta buramu so ati abakutuhondera muntekaniza yaitwe turambule bunyoro hano niho Kiraba orusozi rwa Kiraba hati ejo niyo town Kagadi ya Kagadi town ya Kagadi yona kangi basikirengi male yongigyo ngigyo yona egi Kagadi town tulikuna rusozi hati eno town ya Kagadi ngigyo yona kangi basikire ngimale yo town ya Kagadi ne kuzire kandi kyakura town ya Kagadi kuzire kandi koyongera kandi hati muhuro tosagirenga Kagadi sazi muhuro ya en round about ngigyo en round about kuno kibale hano sayira muhoyi round about ngigyo guli kugenda 40 kuno kugenda Kampala kuno kusigana genda hoima ziri niyo dikota za district nziri ekerezia ngigyo kerezia bagita bateno St. Mary's ngigyo town ya Kagadi yona ngigyo ngibasikire muragati ngibolekeze kuno sikira yo ngigyo St. Ambrose omunara gwa keke siarangugu sirimuki kujya kuraba hano Jackie alinka karagwayo atulinde buju koragwayo baitu hano akwetaga mpora amaguru gasano kuteba entengereze zira baita amaguru Jackie osakura nga gatebere okamara gagwayo
Saraba guloko. No tugende. Eh, baira baiwe jampora. Inye murabire hano. Mawe. Amanti kimazi. Kyongo butukuba. Ijana wempora. Enkaite kuserera. Obutukuba ntunanga tukuraba tujja kuraba kuno tugenda. Obutukuba ntuta. Iye murungi. Tukuraba nkantuta. Tujja kuraba okuntuiture mihande kyali nyingi. Emihande kyali nyingi muno. Baita hata amaiza agakuru kutana enjure egwire. Bible join. Inye mulingo mukurabaho mutyo. Woo! Peace and love. Hey. Bible join. Hantu kula utemere? Hata ona kusitamamu. Duvata na nyo. Mali. Porampora. Duvata na nyo yemere. Ono ine rabo. Kisote. Kaito ya amani. Enkaito ya amani yo baitu fine. Baite. Entengi nanka. Tengerere. Fox ye kuro. Fox tene hetarava. Ogo nini. Fox yo niyo. Udah aku fokusin mau kamera. Mafia dadi ya sasa. Ya Allah. Tutusi. Aha. Oja kurabona kamera? Iye. Akia kwato omulimo gwo. Tonywira twisi. Kunu hona. Aha, msalaba gulinka. Ninja tatu sasa. Tole ibare ne kiyo. Odi boyin. Ne kiyo. Bakananga. No. Bakaniba mapinga ba baruti abengudo. Baendaga kuliyata. Baendaga kuliyata. Tukurora. Akabonero hai. Bakalipima hoira. Bakalipima hoira. Bojo kunu batererwa ngabe buli omoje ni kya kwenda wewe. Abe nkwachi buli kunu. Mali. Nataka bone ni. Arabi kwenda mlole hana. Bakaja n'obusoda bonna banywa obusoda. Bakaja ne soda. Jeta kamera. Nebyo tokano birambi. Ali enjokyo. Enjoki ziriye kuliye. Enjoki. Tokuzane ziraba hao. Haliyo n'ebyoto mbibyo. Ndiyo
babihembera robo sanga mbwina batere musende enjoki ozihulire ekintu ekyembaganiza kiri ha rusozi runo rwa Kiraba ibale ne lya Kiraba abantu bajja ni bakola ebintu byabo nk'ebyobuhangwa bokuba cameraman ozomwingira halo jakora ebyoto bino bahemba y'omuro abantu ni basada bakwita kusalira y'ebisoro byabo biki ebyoto mbibyo cameraman ngamba biboleke hata aroho nekindi kendo ziri njoki enjoki ziri kuno tizikwokya tizikutera abantu nkabatera mukono murundi gumbwire kwa kafira homogezi tabwire bamweta gali chwamwe ruguru woku ero bwali ejiyabu no girora akazisabura zamuki zabatera kuri hona aho bali bakolera hapatali akatujya kusirimuka ifaka bali baitaho akatabu haiguru hari abaisiki bali bana baga ni banyirira batozaga buli mwa kugwa enjoki zibali ku zikatera buli yom ikyali kuno runako nembweka hati na uruhango wa hano aro hano nakulya na hati nanyole kamusabe na nyoko ampule nkumusaba ruhanga na nyonyi zira hano nkwende emigisa yawe ninyo muzana wawe Julius Shomwendo omwiho bamoli ntamulisa abayisenkuru nyoye bona bazikira baliyo bona nyonzire ntimba nyonzire umutima bamulisa bona bakumpura ebisirane binyera biro mako guhoire gunu gitaba mpene emigisa yonka bumpe sente nkwende sente nyesara yange ngimazire nja kwijjansa lire hahe byange bado bine ebintu abakusinga mu beta bya stani baitu tibiri bya stani ine tubyo buhangwa yose agambo limorokole manyo itwena twikiriza ruhanga baitu no buhangwa kibakiro nyito bikirizama Sina kamera niko kusaka kijamu tukakuwa na video ya kazina. Akwa ni hati biri bisuba. Ato musaraba guhadi soke tugureni ko tsiri kuifumbiri bakugi. Mukura banka. Omusaraba gulinka. Guli hano mutulindaho. Aite tukura bakunu. Katwa tunankani ko tugaha katabu hari hatenjo kizikabateraho haiguru aho. Hate kwansi kali ni kakatabu. Kali yo kwansi yali bokika yose gamba nsindi nayo kali. Muje turabe kunu. Musoke muje kuni ko tusigimuko ko nikwe mugende mukono gumu. Niho tujya kuraba niko tubanu bagaruka ku. Muje kuri inyo muje kwa. Yewe genda. Kuna haro. Hali. Hati kandi hali. Amusaraba. So tubanze kuno. Kiro kiona ukiboine. Kanitwe kimuli cha Uganda. Mbaimisa amagufa hana amaguru okuba no huragona nigananka. Kutemba kusirimu. Ate ne exercise ya hano. Mujwale nkaito. Zabo ntibikuserera ama. Bali muyawe baba hangire. Akuno na ndeke. Baite ibalere ni wewe ulikoto. Muno. Hato kwa yabuzo mutwe gwayo niyo lino obeki kuba ngwandigamba omuntu. Amaguru gabanka. Hatora gambota. Baliri niyo lino. Liri niyo lino. Niko kanu hakatabu. Kuno ni habo bomezi bwensibu ibale liona katugambi. Kanu kwa katabu. Abira habe ni bahandika yebyamanya ba DJ fan dancers kurubiki. Fan dancer. Bo mutawoni bayayi. Obesere bayayi. Nkwa kutemba yoku na nyo. Ndabe hano. Aisana hayo baketa katabu. No hano akatabu. Hano beto bat akatabu. Nebo kukaona ukarura. Katabu kenyini. Hakufuka akabe ukayikaraho.
Cameraman genda kule ifo. Akata kurangira bokukara hari no genda. Ayo kubota liste daka yego bukeja buli kimu kitwara uwo muyaga. No sirimukira. Dule kansanga hano mukono gumenye kurundishize yo muno. Bari kwandane nkonjura tefute. Aruheye kuterera yo muyaga. Hati ya rugaga kuno hona ni hakwato urufu. Otaine hokurura. Uyo no raba mu ruho munda ekyo nakyonka kiruraho kuno. Bingi bisangire kuno nikora indishizayo kai. Nikuwa muri Usayonke ebyo buhangwe byali bikuhambizeyo. Ohire henkuba yamyinjaga neterera nkaondi hano mboine bingi ni gamazima henkuba benetera radwe gimura mwana nemyinja neterera nkao be mukama nalinda hati botubijo ungambireke nanka ekazale enziramire enziramire kazale eboha ebohege bamuna muno isana nkembo betwegira omukira kukutu ukagiruraho atari hambe ninda turabe niho niyo eraba niko muhanda kuwayo ari bari yahari yinzira mirezi ndahegureka hanse yebo hanihera ato turagenda hari kurambura umusaraba naho mujya kururaho hera nene bo hanse no bugiye no sana kuri amakuru gembo hanse kali betu bo inzira mwe niyo zirebo ati kuno abantu bakiro bakina abantu benje ati to ile myaka ebiri hatera biresha twari kuri ifu mwatata esiga ntuki yake amakara kuno hali abantu yemisana bano aboja cameraman genda hali bona ali maisho gawo abojo bano abejjayo nibahe biriti niboke misana nka hata zakire saa 5 musanju kando zuminge twaruraga nka abantu nibesana abajungu haibaruku bogambiro tebanze ugarukemo story twali ntuoki amakara myaka hatiesa twera birongeri nkubara munyu na makara ni mugokeza eifoko saidize eifoko mwatata bokubote mbe bali no lengeranga kuli hansi mukini bwali bwire bwekitu turana tata kumokisa amakara gatachu baiba nyamisana ha abantu abazibu baingi akubangiri kurangira ntukalingiriwa ni gayu be hano no baitu nibaisana abajungu kandi bakora inyo kimbeni mukora nyamisana baitu wekono romu ikani nibahemba halingiri bakabeni bakora nyamisana bagamba mushule manyo haya koroire nturomuri ni kutigani kuzima bwire bwali nibusana oburaga kukiyawo twagaga twekeyo aho twakire inyonta ikiyonka kwa makuru ifanse mugenzi wanga hayiziye kushikirayo tukasanga yo twika tube hansi ko tubentura bali bantu bengi nasa nabajungu oba byali biroro abantu tene ko twagambaga abantu mutabarole hata uli twabalize iyo kubaiza hano mpano sana kweta betu ali kuli baina kulira ito nikyo twakengera ko twabaza gampo uli byakwiro porati kimki atankusane chikusimuka baisana abatuhulire ntubabazao niko kiyali serikali bakajya mu lockdown kuno bahambya abantu amahega kaje kuno motoka abantu buli omuye irukaga barabagana buli nsonda kiboko zifoke kiboko ngo bakulirega kuno pati ibali no haiguru woko arenje kezi bawo hanso izo zireki irino ibale ngiri rino hati nyuma yali yawo nujya kutemba kukali rino haiguru hati ano kuhali enjo kitwazi hawo bwire bweke betu hati enjo kejo tibazi haiga muko bazi haiga bana ali kuno abaseja abo mwabona bo mwarubuha bazi haiga nita tukajya kilo kimwe kilo kuno twazi habe tukasanga mwe byana omwezi manya bakagagwa bali ndo omwezi guturuke hati tukazi omwezi kutakatuke hali mwe byana boki buteito ibyana nibe byali tukatera misi nikwe kiyali hata ebintu byabo bingi buli omwene ensonga yemuletayo araha bajja kumule kulira yo bulamukulira sente kumule araha bajja aruna baleta kunebyana niyo najja kunakulira ebintu byana omusiko wali boli na kutwanka road nikwe kintu kikali mali buli kimu kiriyo kandi kuno aliye kibine kirungi hati kuna Valentine kandi jana kamama kange kakamalira kuno hati twafuna no mpenyo ndi pamutakalifu omwani wange muzini no kalifaga naga utuhura genzi bwo anti kalifaga naga bameta bat bright kana atugenda ano habaito tubaira akatabu niko kanu akatabu atugenda musarabu bright kana
akurwa kuteerwamu akuwemu kukakukundi akapera ajja kutuhamu azini ajja kutuhamu ayisaba tukyala kityaga ntekaniza turambule Bunyoro Julius Chomendo nigagange kandi tuli hano Rusozi ayibali rino lya Kiraba obayo tarumanyira abantu abakusinga mubaire mu Kagadi mwakuliramu abandi Kagadi mu Gihura Buhuranda Rusozi nkanu tumukate kingaga time ku studying kurungi mbairo na bachali bange nyagambere katurambule ole katuru studying tukenge biki ebikole bwakisa Rusozi runo tukenge biki ebinyakuli ha Rusozi runo kandi hano bangambire no hakatabu anarakata okusaku byamuno Yesu ekaraka be okarungi muno such wonderful sceneries ezinyakuli mu Bunyoro inakuba nozimanya nozikengo sakuija just you take one day off ugamba nti kovuge motuka yawo koije Rusozi runo rurole Rusozi runo kenge bike bikolebwaho Rusozi runo rurambule kurungi and unene kinsingire kugonza nti you know sometimes osagenda mu gym no tatunga exercise enungi ngeyo kutunga you know no tembo Rusozi runo utaruga exinis tugenda nanka amsarab tugende hano bakahandikaho ti tukayibirire kisani kino banu nawo bayizire kurambura twabayibi biramba bakaba musajja no mukazi Kyonko Rusozi runo runoko kurutemba rutikiri kyangu we Roito kubarambuza ebintu bya Bunyoro byo bayirota manyire yes 40 muyo mukaja nankane mpikipiki turuka Bunyoro oyima kichwa kali oyima nabana akanya kataito kwikaru tugende turambule kuro musaraba ite tuli ba Kitara TV net twizire kuno kurambura Kitara TV hatono nwakusinga kumanya byonono nwakuturambuza ogo ate ebyakuru makaje mukaberore amaizi aga hot spring nka kuli okumbere ndukubagambero nka kwati huli biteka amaizi ne hamunori yakuri kuli kanga mu kumyasa kuli kone byahoyima kuna gamba kuli nanka kibiro ni ngamba kibiro kibiro manyireyo nkarambura yo iri kibiro kandi ati kibiro Rusozi rwa kibiro hati naro ruraira wewe no sirimukayo kandi ruina amakuru manyi ay kibiro hazibonaho wewe mubaire kibiro nanye mukurambura duro gimaleyo ekyo kikuru bya mahano bingi mune byaranga kuko nyumba irani nyasabe sara yange hala byoto cyari niwe mbaye ni ndora wani kumikono bayira byoto kuli msaraba gulinka ngoma ngine sogamba sokacho atiri neibale rino orali koraki twene kyo kulikora Khalifa omugezi Khalifa obairezire kuno kora lihaso oziniranka studio kiye kukolera bahali yamani kyo kwalira ibale dikati kamu nyuma kamera omusabe kuno kwase kurungi nakule nyuma tumasene kwemera hano hatulini kwa ajja yemere hano jo yemere hano nuko kwato musaraba go kurungi ndire ibali narike dimazire busuminga nayo ukakura lisanga lyatikire liriti hanga buli na hangensi na hange bintu bimwe yahangire bintu byo ito tutakabayiro abajiro mu bizinesi oko iguru no tubandizeke kule dini no tubayike kule hati hali haiguru ni henzira mirerara hati yo kuhansi yali no gambike no na sebo yazairo bokuba no enda ntufikaho nawo ugambera lomberara naki enzira mire ekazalebo
kuli biriye bisana nabyo kandi busana byenyine boha yenyini yeriyo kuli leo sabutagisangaho yo tosagirora baitu yeriyo ninzira mire mu rusozi rwa yeriyo Haite tukora wakuli hati nye yanyu muningo mulabiroko hati che mugaruke yoko Nkekura kama mwana wa mama kutugaruke ngogenda pemwe mukaikura asobora yo angaye masini nwaki Njya tugende kuno murungi Ente ni mbuzi byona ni biriya tukutalibaniza bwe byengenya kuluma. Kisore kinyakwini kikutalibaniza. Ngenzira mere. Cyaha yeri byayo ekyamagiro kyange njagire naki anye cyange nkine mukama nawe ndozere ndambuire nanka kiraba kuntwara bahatya kuna riyo muhanda mundo tugende ira amahonya mutagati runo rusozi arubaho yarubaho kancho mesiro ruchumi taruli baituli irara kunu ebo haiguru okunyonka tembanya hikayo mukumani musantu hikayo tugende tutatemba eguro obire bujja kutusekerera kuno kurabangaza kandi hano atatuanyanya tutaganjira ibale kula guru hati singa tugarukire ge nyuma kuno kantu turaba mu kisaka iwe murungi kuno kani turaba mu kisaka mukuru aguri hayi newe bayituma ukuru akiri kisaka kwenda kubasima abaikaire ni mutuhondera kuruga hari tutandikirege entekanza yaitu eno entekanza tukirageta turambule bunyoro anda kiro kino tubaire turambura orusozi runo rwa Kiraba obosa kurweta ibale lya Kiraba whatever you choose kuba norweta timanyire baitu tubaire mu rusozi rwa Kiraba and of course orusozi runo rukusangibwa mu Nyamasaza ya Kagadi bokuba oli mu Kagadi okusora genda okarurambura okusagenda okarote okagenda haiguru y'orusozi runo okarora ebinyakuri haiguru runo rusozi and of course ekaba adventure nungi to me adventure kaba nungi kanyumirwa nkegaine ebintu of course nyabaire ntamanyire nyabyega harusozi runo orwa Kiraba so mwebale muno abaikare ni mutuhondera kuruga tutandikirege nuko turugendo rwaitu kurambura urusozi Kiraba rwabaire yabaire nimbarambuza n'inyogira asyo muhendo nkabona abagenzi bangi muri ngo baboine ndamusigaza yabaire natunyumiza kusingira kimu bakabani bamweta Murungi Fabian muringo aikaire natu muringo tondera arusozi runo tubata tukamusanga arusozi and of course yasobora kutiyamba kuruturambuza natusoborora ebikurufu aho orusozi runo yes mwebale muno tungwenda kubajukizaho ba Kitara Media banu bakukolera videography na photography amikoro yawo yona hona halokali okusobora kubaita kubatozaho bakakutera ebisane birungi bakakolera na video nungi amikoro yawo yona so kwasanga namba esimu 0789927635 iwa nyakuru antekanza yetu enu Kitara TV tokabaire gimaliza nkwenda kusaba oborabo ine kichweka kyo kwenda tubenturambura
mukiri mu Bunyoro kiri mu kichweka ky'omwanyi okwo okwendeza abantu bakikenge okwendeza abantu bamanye ebikolebwa kichweka kikale ekyo n'olulwa nti abantu bakusobola kuba ne bakikenga ne bakigonza just commentingiro awo otugambire kichweka bakyeta bata tujja kuba ntuyijja nka Kitara TV tukirambule kichweka ekyo mwebale muno mbaire Julius Kyomuhendo n'enteekaniza yaitu turambule Bunyoro kandi turambuyire olusozi luno lwa Kiraba olukusangibwa omunyamasaza ya Kagadi leka tutayita n'omuteekaniza ezindi bye Bunyoro ennyuma ijako kali kasangwe Bunyoro ennyuma kabumba nakutangira Bunyoro ennyuma ijako mukali kasangwe Bunyoro ennyuma kabumba nabatangira ijojo ire bamasika nzumwe nagiro n'orubugo omwana mwisiki aramukyateiza amaju omwana mojo ayoga naise empako tuyiruka kandi tugira n'ingeso ururimi tudongyaro nyankore n'kigarutoro n'Orunyoro abana bumuka muriyo naraitu Bunyoro esa tugira ngonzi iyo kurya tugira karo kachota mwenoga omukubi tugira teke onomira bajya turya nitunurwa tarani tugonza Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.